sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, hallelujah, my Savior God to thee. Yes, Lord, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. I exalt thee, I exalt thee, Oh yes, Jesus. I exalt thee. You're great. You're great and mighty God. One more time. We exalt you, Lord. Oh
amen. We exalt you, Lord Jesus. Maraydayaw ka, Lord. Hallelujah. 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 Your name be exalted. You are Jesus, the Son of the living God, the Word that became flesh. You are the God, the Emmanuel. God is with us. Thank you, Father, for giving us your Son, Jesus Christ, as our Savior, as our Lord, as our healer, as our life, as our everything. Thank you, na isutag manifest. Iti panagbiag mi dagito na kina-Diyos mo in Christ by the power of your Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Paminsan pa'y kablawan nyo ti makanigid, makanawan, mayat inmay ka. So, tata, pantayo ti message, the Word of God, tinapalabas, isurok ka na tayo about fellowshipping or communion with the Holy Spirit. Isura niya ay panakipagmaymay sa fellowship, panakipagmaymay sa panakikadkadwa, panakipangan. Amen. Iti communion or fellowship. Iti, ayan the word, kususaran the word nga, symbiosis. That they give and take. Ni Jesus the first. Nga ito ti sarili na kada tayo. So ito tayo mat sarili tayo kanya na. Our everything. Amen? So now, today doing next, kadalan tayo fellowship or communion or fellowshipping with the Son. Next tayo rin. Ti panakikadkadwa, panakipagmaymaysa, panakipangan kay ni Jesus. Tandaan nyo ni Jesus sinang ibaga, nga kanin tayo day lasag kindara na. Are you willing? Jay ti food nga inatrasan lagi jay disciple na ini na pinakpakan na titinapay. Din bagana nga tilang adabiyag na kagnanayon jay mangan kin uminom ijay lasag kindara na. Amen. So nga ijay communion di panag-inom tayo pananta tayo titinapay baga ni Paul. Kada dyan nga aramidan tayo, so di panakipangpangan tayo di table, di lamisaan ni Jesus. Ngamte dapat kanan tayo, His flesh and blood. Woo! Hallelujah! So now, mapantayo dyan, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Dito yung start. Fellowshipping with the Son. Basa? God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Okay. God is faithful, who has called us and to fellowship with His Son, Jesus Christ. Mapagtalkan ti Diyos. Amen? Nga nangayap ka na tayo.
iti panaki kay kaysa tayo, panakipagmaymaysa tayo, panakikadkadwa tayo, panakipangpangan tayo kini Jesus. Amen? So iti tayo paset, tinasan pa na surat, kailangan tayo makita na very important, iti fellowship tayo with His Son. Tamay isa nga nakayaban tayo is to have fellowship with His Son, Jesus Christ. Nayaban tayo tapno makipag maymaysa, makikadwa, makipangan kini Jesus. May isang calling dihay. Amen? So nga kailangan, datayo nga mumay dito ay ayaban datayo ti Diyos nga makikadwa, makipagmaymaysa, makikaykaysa, makipangan kini Jesus. That's your calling. Who? Kada mo yung no aramidan tayo dito ay ado tag change. Ijay life tayo. Ado iti ma-open. Ijay biyag tayo mo yun, no, sino ti kadkadwam? Kung di Proverbs, ibagam, no, sino ti kadwam? Tayo bagak, no, sino ka? So ano kadwam? Sa sugador? Sino ka nga ta? Tama nga dagusin. No, ti kadkadwam, kat manginom, mamartak, sino ka nga ta? No kat kadwam kat mananakaw, sino ka nga ta? But praise God, tikat kadwam ni Jesus. Sino ka nga ta? Woohoo! Kaslaka, tikat kadwam. So nga kailangan, maawatan nyo rin. Oh! Amen! Ibagam no sino ti kadwam, tay bagak no sino ka. No kadwam ni Jesus, Kristiyano kang rod. Woo! Ibagak no anya ti kinan mo. Bagak no anya ugalim. Amen. No sino ti kadwam, isu ti ugaliam. No chismosa ti kadwam, baka kunayo naglaing tayo nga graso, no? Nakadwak lang mo ta. Tinaibaga gamin, de kadkadwa. Hanmot nga nakakasabayan lang ijay, kalsada. Ibagam no sino de kadkadwam. Tay bagak no sino ka. Kunana jay Proverbs. Amen? Hallelujah. Taba ko na yun, nakadwak lang mo ta. Nakadwak nga, tasirak. Oh, are you sure? Isumot ti kadkadwam. No kumasiram lang, han mo kadkadwa, binisitam lang. Ngam no kadkadwam, nga iso ti barbar kadam. Ibagam no sino, tay bagak no sino ka. But now, iti nangayaban ni Apo Diyos ka na tayo, naka-fellowship tayo with His Son, Jesus Christ. Okay, let's read another verse. 1 John, chapter 1, verse 3 to 7. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ano na tayo pala with His Son? Okay. Sige. Tuloy. We write this to make our joy complete. Okay. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all.
Sige. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Ulit diya. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Makita yun dyan. Because ti makipagmaymay sa iti Diyos, wano kini Jesus, because Jesus is light. He is the light of the world. So ti fellowship mo, kadkadwam, kat light. Sino ka ngay? You are light. Isong kunam nga kadkadwam ni Jesus. And then, magmagnakay de sipngat, kunanay jay, you are liar. And do not have the truth. Why? Because it is impossible nga ka-fellowship the light, the darkness. Amen? So now, iti point ko dito'y, apay isusuro ka the fellowship with the Son. Fellowship with the Holy Spirit, tinapalabas. Kahit ko lang ay pakita no sino ti kadwayo, no sino ti kadwa tayo. Tapno mapurma tayo akas kanya na. Amo yun, tingkasan de hekas pargan. The Father is the God of truth. And Jesus is the truth. Amen? The Holy Spirit is the Spirit of truth. Hallelujah. So nga jay Holy Spirit, iti number one nga truth, the number one is the Father. And then naadakin ni Jesus. Ket tipan naka-spirit na dayay nga truth, Holy Spirit. Isuti para i-impart, para i-manifest, idebiyag tayo da dyan nga truth. So nga bagin, ti Holy Spirit, ti finishing. No pa ni Jesus, sinaibaga, it is finished, pero dajay salvation, dajay healing, dajay righteousness, Holy Spirit, iti mangi-impart. Hallelujah. Nilipas ni Jesus, i-work out the Holy Ghost. Karagiti mang believe. So, kailangan ka-fellowship you the Holy Spirit, ng Spirit of Truth. Now, ni Jesus, tapno makita yo, ni Jesus nga ka-fellowship tayo, He is light. Isu nga kailangan, makitam ti sarilim, no ni Jesus ti kadkadwam, you are light. Sige, tuloy tayo pa, basahan tayo pa. Kaya number 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all. Kita nyo? If we walk in the light, as He is in the light, talaga nga da fellowship tayo. Tati fellowship ko panakikadkadwa, panakikaykaysa, panakipagmaymaysa, panakipangan. Amen. Isu nga, no ada tayo dyan light. Sino malang ti light, isu namat lang. Okay, ada fellowship tayo. Kene Jesus. Tuloy. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Okay. So, ditan. Agadal tayo. Is a fellowshipping with His Son. Umuno na, ipakita ka na kayo, ikasa tayo mag-fellowship, am-amum ni Jesus. Ni Jesus, sino isuna? Di ba no, dari kadkaduam, ti maadal mo, ti mamamum, isuna. Mamamum nga naungot kayam, pura ito pa'y asawa. Lumakadkadwamon, sa mo maamam mo, nga talaga. Ngamla amum lang nagan na, ano pa'y ngamam mo. So nga tinaduma, amon na lang, nagan ti Diyos. Who God is. Kurang diyay. Uray numamamom nagidjay nagan ni Apo Diyos, descriptive names ni Apo Diyos, nga Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, kenda dumapay. Nagiging bagbagana no sino ti Diyos. No Jehovah Rapha, He is our healer. Amen. Okay. Mayat di jay, pero that's not enough. Amen. Sabali lang, jay mamamum, kanya na no agkadkadwa kayon. Amen. So nga di pa nag-fellowship, so ti maysa nga way, nga mamamum nga talaga ni Jesus. Okay? So, first, may pakita ka na kayo about Christ. No sino ni Jesus. Okay? Mapantayo ijay, panangamukin ni Jesus. No sino isuna. Umano na, He is God. Jesus is God. Because John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ni Jesus nagapana, Word. Kat jay Word, God. So, napanaganan di Emmanuel, God is with us. And the Word, verse 14, was made flesh and dwelt among us. Jay Word, tinagbalin nga lasag. Han nga nagkaroon ti lasag. Isu na tinagbalin nga flesh. Jay Word nga God, nagbalin nga flesh. So nga 1 Timothy 3:16, ijay King James translation, God was manifested in the flesh. Let's read that verse. Without controversy. Great is the mystery of godliness. Tuloy. God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the Word, received up into glory. Oh. God was manifested in the flesh. Ti Diyos na iparangarang babaeng ti lasag. Kaya incarnation. Amen. So, Jesus is God. So, if you have fellowship with Him,
Ada pa ni kaduam kini Apo Diyos. So nga no kaduam ni Jesus, kaduam ti Diyos. Pagkamay kaabay mo, kaduam ti Diyos. Apay nga makakadkaduam ni Apo Diyos. Because sinaborn again ka, dinawat mo ni Jesus, nagkaroon ka ti divine nature na. Isu nga mabalin nyo tag fellowship. And the more nga kadkadwa kayo, the more nga mamamamom isuna nga kadkadwam, the more ka nga ma-enlighten. No sino ni Jesus. And the more nga mamamom ti sariling, babaan kanya na. Hallelujah. Tawan pa iti ma-share mo nga knowledge kanya na. Isu na ti maka-share ken ka. Hallelujah. Next. Kailan makita yo, number 1 He is God. Number 2, kailan makita yo, kina Jesus ni Jesus. Number 2, He is the wisdom and power of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Oh, ni Kristo the power of God. So, na mag-iwel fellowship ka, kanya na hala nga, mapmapno ka ti kina Diyos si Diyos, mapmapno ka ti power. That's the reason nga ni Paul amuna niya, according to the power that worketh within us. Kung kuna ni Paul, kaya ni Apo Diyos, ti Ama, nga agaramid, iti more than, kaysa diay panunutom. Beyond your limit. Hallelujah! Isu nga mayat ti makikadkadwa kini Jesus. So nga aming nga kadwaom dito'y lubong nga isina daga ka kini Jesus, ano nga mabalin? Mas may mayat nga isinam. Basta ni Jesus, timabatikin ka. Palakpakan yan. Ha? Awan di may komparam kini Jesus. Aming nga kadkadwam kat isina da ka. May mayat nga isunat isinam. Tapnuhan ka maisina kini Jesus. Turod ka mga ibagay dyan. Naturod kayo mo't kuma. No ni asawak ngayon. Pangililak pa si guwapo. Kung nandiyo babae. Ni Jesus nga rod, mas guwapo. No napintas manan, mas napinpintas. Hallelujah! Nga maduti rason kami ni. So haan kayo nga matitreat. Kini Satan ijay. Ususaro na lang diya nga pang butbutang. Ay, nako. Ti usaro na pang butbutang, di makitkita. Pero, tinangayaban ti Diyos kada tayo nga kadkadwa tayo, Jesus. Ti kabalik tara na kadidiyay, no talaga nga maka-fellowship mo ni Jesus, nga daan ti intimacy, mapurma ka di ugali ni Jesus king ka. Karo ma in love. Ni.
Haan nga nakitan ti adu nga tao ka didiyay. So ano jay bagbaga kas mangrigan. Wanang no isinadak nga ngagpaiso, di pa narigat. Haan ngagpaypaiso. Nga isinada ka. Day tantupay nga adu ugalim nga madmadikit, day di da ka isina. E di no mapurma ni Kristo. Pang-alaan na ngay, tikasking ka. Langsot ni Satanas ni. Kitaan nyo, day may isang preacher. Nakadwa tayo. Kunan da jay asawa na. Nuhan mo isardang pastor. Magpipreach. Isina na ka. Panawa na ka. Tatal na day pastor. Meditate latang meditate. Preach latang preach. Tinmakyas na asawa na. So pinanawan na. Sige latag, tultuloy latang pipreach si pastor. Hindi ko nagsubli di asawa na. But nga na naman for the second time. Binutbutang naman si pastor ata. Tuloy na natin nag-preach. Hindi ko nagsubli manan. Second time na yun. Hingga na 7 times. Tapangalalaan na nga itikas. Kinasawa na. Oh my Lord. So, ang but nga nakalaang eh. Ada kami magkinimisis sa ado mo ta. Nagnaan mi di. Ngamahan mo kayat pinman panawa. Ngamado. Nakaslano mabalin. Nuha na kag ministro ididamo. Kasla kayat na. Ngam ipapatik latamat. Isuda ito iti. Isuda ito iti biyag ko. Anda ka mabalin. Nga pasardengan nito'y. Dahito iti biyag ko. Dahito iti na itauak no apay nga dak ngagmulmulagat. So awan ti makapasar ng kanyak nito eh. Hindi kasi madlaw ni Mrs. Matibay. Ti paninindigan na ito eh. Sinmurot mo lang. Madina nga full time eh. Madina nga full time nak. Madina nga kwa. Tadi tinggal kanun. Kanun ti ubing. Katkunak no adati si mumulagat nga natay nga pastor. Nga maiparang mo kanyak. Nga jay talaga nga nagpastor nga usaran ni Lord. Sige. Agibapak ngam no awan maiparang mo. Agbiag tayo. Awan maiparang na. Nanganda amin. Amen. So praise God. So mamisan butbutngan na da kayo eh. Oray trabaho yun, mamisan butbutngan na da kayo. Sino di butbutngan na? Di ada Diyos na. If God is for us, who can be against us? Sino di butbutngan na? Di ada Jesus nga ka-fellowship na. Isu tinabilibin, fear not. Isu na lagi dyan tinang receive. It is spirit. Nga saan? Nga spirit of fear. Spirit of power. Because Jesus is the power of God. So if you have Jesus, nagkadwa kayo kini Jesus, ijay nga manifest ti power. Tati tunay nga power of God ni Jesus. But the spirit of power, the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Isunga ni Jesus, ti pakikadwaan nyo. Decide now. Tanayaban kayo for that fellowship. Amen? Decide now. Awan ti mayat nga kadwa. Nuhan nga ni Jesus. Nubarkadam di mangi ada-adayuking ka ni Jesus, may mayat nga isudat maawan.
Ang ko'y pagbaga matay da. May merti isuda ti, mapukaw mohan mo lang iti mapukaw ni Jesus. Samo sublin isuda. Nga siran. Hay! Hallelujah. Bagayo ka di di asawa yo. Tari, no day tatesa si kasom. Sige. Takaan ako nga subsubli. Pangkit-kit haam tikas kanyak ko naman. Ada mo yung pastor nga kadwak hindi ko na am I that easy to forget? Nagamti kanta nga kasay. Sungalin may nga nag-English. Am I that easy to forget? Kukuna na. Siyak ayamat tinalaka nga lipatan. Karkaro ada Jesus ko. Kunana. Woo! Hallelujah! Isura dyan ni Paul sa balikan niya na. E di nama muna ni Jesus. Inbalang ko amin. Kaslarugit jay amok idi. Jay laing ko iti kinataok tapno magunudak ni Jesus. Ta in-decide ko iti sarili ko na. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Let's read that verse. So nga ni Jesus, itinangayaban ni Ama nga Diyos kada tayo, nga ka-fellowship tayo. To have fellowship with His Son. Kat ti anak na kat power. He is the power of God. Power na nga mangisalakan, power na nga mangagas, power na nga mang change, power na nga miracle, power na nga mangipanking kay Jay Heaven. Ada amin kini Jesus. Power na nga mang pabaknang. Ada kini Jesus. Hallelujah. Iso nga nagidya ka di, no idi, nagtatrust tayo ti sarili tayo. Nagtatrust tayo di tinawid tayo. Ngay di tayo nga binmaknang. Ba't nang wa masursurwan tayo, mapan tayo kini Jesus. Ni Jesus gayam, ti kinabaknang kon. Hallelujah. Iso, ti kailangan nga kaduwak ng kalayan. Ulitak, once nga na decision no, nagijay mo lang asawa yung kadi, maayat na kayo. Nakarkaro kaysa na jay ekspektaran nyo. Sublito yung kini Jesus. He is the power and wisdom of God. Woo! So nga, mapno kay the power. Agsubli tayo dyan. Verse 2. Ide pa lang man. Pakibasa tayo dyan. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and in Him crucified. Okay, tayo ito decision ni Paul ngamin. Tikayat na nga amuan ni Jesus nga na-crucify. Oray siya, because kahit ko nga maawatan His love for me. Kahit so nga ni Jesus, ti ada-adalak. Tapos siyempre, nag-suffer iso na for me. Kaasam di, because of His love. So kaya't ko maawatan the love of God. Amen. Okay, so verse 24, anya pa iti aday dyan. Jesus is the power and wisdom. Wisdom. So natin kinasirip ti Diyos. Ti Spirit of wisdom. Pero ti wisdom of God ni Jesus. Ti panaka-Spirit na Holy Spirit. Kasano ti kasana nga work?
ni Jesus ti bilibem nga wisdom of God. Holy Spirit ti mang-impart. Tayso ti Spirit of wisdom. Naalayo? So, na mag-ibang fellowship ka kini Jesus, ma-impartan ka ti wisdom. Sumirib ka. Ijay wisdom of God. Tadadyayan kababaan nga level ti kinadiyos ti Diyos na nga to pa lang ngamjay kangatuan nga wisdom of men. Amen? So, dadyahay. Anya ba'y? Sino ba ni Jesus? Na di pa nakamuyo? He is life. Amin nga kinadiyos si Diyos ada kanya na. Sa sarusudok lang no, ang adamuyo. He is life. Anya nga life? Zoe life. The God kind of life. Surajay mo lang eternal life. Eternal joy. Eternal peace. Eternal health. Eternal, nyapay? Basta aming nga life of God. Eternal righteousness. Holiness of God. So nga the more nga ka-fellowship mo ni Jesus, the more ka nga mapno ti life. So nga decide now, kaskin ni Paul, ni Jesus, ti desisyonam, nga kadwam ti biyag, by His Spirit. Litak manen, may mayat nga maawan ken ka, jay da duma nga banag, nga mangisinsin ken ka, kini Jesus. Especially the sin. Jay sin, awan man nga talaga makaisina ka datoy ti love of God, nga daki ni Jesus, sikalaan. Sino ti mangisina? Kasus panigyan. Ura da basol mo no, mapan ka kanya na. Forgiven da ka. So even sin, handa nga kaya nga isina da ka once nga desisyonam nga makibagmaymay sa kani Jesus. Pero no sika, ti umadayo, kasla ka di prodigal son, nga sika ti ma-out of fellowship, nga kunak sika ti sinmina. So that's your fault. Nawatan yun? Awan ti makaisinakin ka. Uray di demonyo. Uray pan iguguyod na kaawan. Sikalaan. No i-reject mo ni Jesus, ijay kan nga na-separate kini Jesus. So nga, tinbaga ti Word of God, haan mo nga i-reject. Maki-fellowship ka. Makipangan ka kanya na. Tikanem katikina si asin nuna. Who? His wisdom. Nyabay, His life. Nyabay, His love. Nyabay. Amen. Kurang ti time ko. Amang kwa man rin dyan. Pero I know, nga medyo nakatulong nga mang-open kada tayo. Iti panakikadkadwa tayo kani Jesus. So nga kanayak, tadati ka na kung ay bagbagay sarili ni Jesus sa kadwam. Ni Jesus sa kadwam ti family, ni Jesus sa kadwam ti ministry, ni Jesus sa kadwam ti biyag mo, ni Jesus sa kadwak nga ag-preach, ni Jesus sa kadwak nga agbiag, ni Jesus sa kadwak nga mang-strengthen kanayak, ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus. Awan ti duma. Isu nga, radya ti decision nyo, dadya ti umay kada kayo, i-impart ni Jesus ti ada kanya na. Ti mabalin mo lang nga ramidan,
Kat ag-worship. Amen. Mangpati. Nagijay ti bagim. That's your responsibility. Hallelujah. Kat bagin ni Jesus. Di pa naka-impart. Di kina-Diyos na. And then once nga ma-receive mo na gitoy, babayan di pa nakikadkaduam, panakipangan. So nga na agtuktuak ti ruangan. Di mangi-open, makipanganak kanya na. Ket iso makipangan kanya. So nga kaduak ni Jesus, nga mangmangan. Ijay daran ha. Ijay lasag na. Gasam. Ijay message. An mo talaga biro kung ijay lasag na takanam. The message, the jay, in workout jay lasag na, kanya blood na. That he receive. So ni Jesus, I have the blood of Jesus. I have His life. I have His light. I have His compassion, His joy. Awanan di papanakpay nga raduma. Ni Jesus akon nga talaga pay. So lang, ititunay. Ngayon, ti Ama, nga ayan amin nga promise na, nga igen nga package gift. Awanan da duma. No inawat mo isuna, makipangan kay jay. Makipagmaymay sa kay jay. So ano righteous, aminom, jay righteousness na kin ka. Tapno ag fellowship kayo. Tapno ang kama out of the kulambo. Out of the kulambo ako na da. No, isuna ket life accept your life. Ag fellowship kayo. Amin nga kinasasin nuna. Accept kanya na. Kat ka fellowship mo isuna. Malagip yung ba dadan kini ba? Aming nga life ni Eva nagapukin ni Adan. His body, bone in flesh. Her spirit nagapukin ni Adan. Amen. So balindang ag fellowship. Ni Jesus mat kasyay. Alam mo lang di ada kanya na tapno maka fellowship mo isuna. So nga oray healing kasyay, oray blessing kasyay. Amin. Even to pa dito ikwa. Na ito our body. Our body is His body. Chapter 8, 1 Corinthians. And Ephesians 5:30. Our flesh and bones are His body. Amen. Bagi ni Jesus. So no bagi na, mabalin na nga ka-fellowship. Diba spirit? Spirit pa ako na imanan. When spirit nga talaga. Pero spirit, soul, and body, ag-work. No i-move the Holy Ghost. Amen. So, mabalin nga mag-fellowship. Isuna in your spirit, soul, and body. Makipagmaymay sa kita. Hallelujah! So nga nagijay, di kayo magagasan. Nakapokus kayo kay ni Jesus. The kami nga preacher, we have the Spirit of Christ. The kami ti agilihans, pero ti healer, siya nagbabalay ka na kami. So nga, ni Jesus ti biliban nyo. Woo!
Kaya tiyo ba ti fellowship? Sino ti ka-fellowship yun? Ni Jesus. Ni Jesus. Sino nang ayab ka na kayo? Ni Father God. Sino ti ka-fellowship yun? Sino ti nang ayab? Sino ti mang i-implement? Yan. So, maawatan yun. Ti move ti Diyos. Ije biyag tayo. Tawan ti pag-fellowshipan da Baal kene Jesus. Awan ti pag-fellowshipan da basol kene Jesus. Awan ti pag-fellowshipan da sakit kene salonat. Awan ti pag-fellowshipan da sipnget kene lawag. Awan ti pag-fellowshipan da Satanas kene Apo Diyos. Ang kayo mamatpati da istoryan da luma. Nagkuy-kuyog da Satanas kene Jesus. Kuyog-kuyog da kanong. Duwa-duwa da. Agkalaban da ginay. He came to destroy the works of the devil. Mabalin nga da ni Satanas ket adda ni Jesus ije one place. Pero handa nagkuyog. Handa nga kadwa. Amen. Kunak manen ti panakikadkadwa ket dajay pati Derek na makikadkadwa. Hanga di nag-abay kayo di kalsada, nagsabay kayo nga nagna. Han nga fellowship di ay. Ti fellowship kasla agasawa nga adat tirik nayo nga duwa. Amen. Amen. Pati ito ba dito, umay ka maki-fellowship. Ang umay ka maki-fellowship dito, imadayurik nam. Sama ko na, napanam, inak na ki-fellowship. Ano nga naki-fellowship? Di na bang kay Jaikat, sabali rik-rik nam? Ang ka nakipagmaymay sa, kadagdyan nagdayaw, ang ka nakipagmaymay sa kani Jesus. So, no may kato'y makipagmaymay sa ka. Iti pa nakipagmaymay sa tayo kani Jesus. Are you getting something? Hallelujah! Tapno magkaagasan tayo. Tapno rumangay tayo. At adalan tayo nagijay, step by step. Amen. So, kasjay di fellowship. Pagmaymaysa, makikaykaysa, makipangan, makikadkadwa. Ket no sino ti kadwam, kasjay kamot. So nga usto da jay, da jay Bible. No sino ka, kasta kami mo titirabaw talaga. Woohoo! Hallelujah! So nga, haanan nga da jay sugador, tungtungan ni Jesus. Ibagam no sino ti kadwam, tay bagak no sino ka. Sino ti kadwam? Ulitak, ibagam no sino ka. Sino ti kadwam? Kaya't mo ba nga maipakamo no sino ka? Ibagam no sino ti kadwam. No ni Jesus ti kadwam, sino ka nga rod? Kaslaak ni Jesus. Hallelujah. No lawag ti kavel fellowship mo. Sino ka nga rod? Lawag. Hallelujah. No biyag ti kavel fellowship mo. Sino ka nga rod? No salonat ti kavel fellowship mo. Sino ka nga rod? No blessing ti
fellowship mo, sino ka nga ron? O, kita niyo? Eh, di ka naawatan niyo. So nga, kailangan amum no sino ti fellowship mo. Takas jay ka. Naganas. Deti naganas nga mamuan. So sabsabali ka nga rodon tatan. Hallelujah. So, dajayan, mapantayon to, karagin sumara sa runupay, fellowshipping with the Father, gana nga makita tayo Father, Son, in the Holy Ghost. Kailangan maamu tayo, Father, Son, the Holy Ghost. Tumakder tayo. Hallelujah. Tatalak lang dito yung manulang nga minutos. Nagitin may nga talagag pa-pray. Kahit mong awatan ni Jesus, uno kayat yung talaga tagpagas. Come on. Ada ti dua pag nanyo dito tinga, duwa jay igid. Sagay sa lang, sagdudwa. Sige umay tagilihan. Come on. Pray for them. Noon niya ti kailangan na. May isa ijay. Ang kayong agpili ti, agilians ka na kayo, ni Jesus ipatyan nyo. Kung na the word of God, no, ipatay ti believer, ti imada, karay di masakit, umimbag ti masakit. Agtangsa. Muray makainom lat sa bidong, halaban ano. Come on. Sige, oray upat nga linya nga mineta. Siya linya tira dumay jay. For si Pastor Lando dyan. May sabay nga linya dito tinga. No dapay. Si Paspas. Na kayo mat nga duma, one pa pray na, just pray. Stretch your hands. Karag ito agpipapray dito isango. Tapno mangyari, iti miracle, di abiyagda. Shh. Okay. Dagiti daduma, come on. Kasto yung style tayo. Ada pag naan di tating nga. Hallelujah. Sino ba? Si forward, no dabay. Nabakantian ni Jai. Diyan alpas nga na ipiprayan, no, balin yun. Agsubli.
Okay. So let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, help us nga maawatan mi no anya nga talaga ti panagkikadkad waking ka. Babayan ka ni Jesus nga ditoy nga may impart kada kami nagitipod no akin na Diyos mo. Hanlang nga iti teaching no diketi iti raytoy fellowship nga kailangan nga may biyag mi. At ito'y panagkikadkadwami, ito'y miya makita no sino kami nga talaga. Salamat ket isurwam iti maysa maysa tira ito nga church nga makifellowship ken ka ken ni Jesus ken iti Holy Spirit. In Jesus' name, amen.